5. شارستانیان مصر، هند، هیتیت و فنیکه. جبو مروف کار به کرهاتنا شارستانیان مصر، هند و چینه جمع مزن را گفتگو بکه پیدوی بخباته که مزن هیه. اف در جهه و یکنینه. لی مروف دکاره لی بکوله که چما بگرانی جودکار بونه و نبونه خودیوه هزه که کاره بن جسینورن هرمین خواه ببهرن. سریلی یک دستاری اکونومیک و نمازه یک دستاری بازرگانی لقادم برفره ندانه و از یقین دکم که جبر و دمک گلکی دریج لسر پیانمانه و دناو خود گلکی پیشکتینه. هر سیجی همه بیجه بازرگانی کوان آدر و نینه. ور خویاد که دناو بازرگانی و جودکاری دجی زیده رینادن یک دستاریه. یک دستاری سیاسی هایی چه قاسی یک دستاری اکونومیک دور دسکنه او چند جی تمنه و دریج دبه. هزا عسکری و سیاسی لدجی تهلوکین جدر وطن و دواره پیشیگرتنا کاوسا هندرده لکیم دنگین نرازی راستین. جلو راجی تمنه وان دریج دبه. لگوری آنالیزا داوی او یک دستاری کرتلخوری آبوریه. لیمرو فهم دکه کاچما حتی بقرکه بناوا یک دستاری اکونومیک دنه چونه. مصر چقاس باندور لچاندا گریکو رومن کریه او چنده جی شهرستانی و چاندا اوروپای رکر هاتی بویه. جبو افریقای دروشک ولی دیه گومینا هیچ لور نبویه. دست نا آویتیه بازرگانیه. خوش روشلاتا ناوراس ششتیه. بلکه جیب دست دولت میناکا پیشی ها سوسیالیزمیه. جمیناکی میناوی یک جی بقاسی مصری به تاثیر نینه. مصر به تواهی هند و چین جی هنکی دسر روشلاتا ناوراس ره تولی شهرستانی سردما ناوین بونه. اسلامیت همو هرکاندنا حوزه خواه او د پیشکشکنا وانا اوروپای ده برولکه سرکه رابویه. جبو هیتیتان حوجنا که امسرنا وکی نو دینن. وکه هفگرتی هوری موتانیان شهرستانی لاناتولیای بلاف کرنه. به باندورا خواه یال پر آوین اگه هریکن بقاسی مصر و فنیکیان د پیشکتنا شهرستانی نو یال نیوگراوا یونان ده بکر هاتیه. بلابونا مصری یال سوری راوستاندیه. در راوستاندنا بلابونا آسور و بریج یا بابیلان ده به تاثیر بویه. قادا بازرگانی رین دریج آمصریان نکر و والا هشت. قوم بناو فنیکیان روشلات دریا سپی بجیبوی داگرد و اف بازرگانی کر. لهر آلیه دریا سپی فنیکیان کلونیم پیشی یم بازرگانی آواکرن. ین جارا پیشی چاندا مصری و روشلات ناوراس لأوروپای بلاف کرنجی دیسا فنیکی بون. دواره الفابه و هنر چکرنا کشتیان دجی آلیه کی بالکش اشارستانیه وان الفابه هینی یونانیان کر. بندرین پیشی وان آواکرن. د بارکنا چاندا معنوی در رول آوان گرینگه. د دیروکا شهرستانیه ده هری کم بقاسی اورارتویان گاوکه بتاثیرن. باندورا قرالیتا اسرائیل زیدتر دوار معنوی ده یه. یا جوه گرینگتر جی اوه که و رسم ایبرانیان دینن یا خدای آفراندن. مینا کل همبری دولتا مادیه مصر و سومر رولکوانا دیروکیش بو آواکرنا دولتا معنوی هیه. دوی مروف ده پنجره تنگ آجوهتیه ده لریو رسم عبرانیان ننیره. جهو لسر وی ریو رسم دوار مادی ده مزند بن لی دوار معنوی ده پیغمبر، نویسکار، روشنبیر و انتلکتوال هنه. جبر که ده هر دواران ده جی به تاثیر بونه باندوره که هور و کور لدیروکا شهرستانی دنیای کرنه. جبو به تواهی ناسکرنا شهرستانی دوی ریو رسم عبرانی، سومر و مصری جهر آلی و وره آنالیز کرن. جوی آلی و اگر املمجار تماشه بکن و ام اوروپای بتنه بچاندا سردما ناوین و هنکی جی بچاندا آنتیک آ گریکو رومن راوه بکن و شوی و گوتنامه گلکی کم بمینه. او شوی و شوازکی گلکی کم و چوته. از پاش حول بدم گفتگو بکم که کماسیم به ویر رنگی ریل بر انجامن چاوا خطرناک ودکن. 6. سردما مد و پرسان سال 700 و 330 بریزاینه. باندورا مدان شهرستانی کری هینه به تمامی نهاتیه زلال کرن. خصلتین وان ان هری گرینگ و تین زانین اون کل زاگروسان جیانه و بکوکا خو هورینه به فارسان را خزمتیا وان هیه و وک قبیلین آریم بونه مل و شاقک. دبن زغتا زیده یا آسوران ده بونه خودی ناسنامه که تیکو شهر. وک ریخستنکار و پروردکاری وان ام بنگهین راحبن ماگهنه. مروف دکاره بیجه که راحبین بحثا وان تکرن دمه که دریج لریوبر یمانه.
بر به سالین 700 بری زاینه و یکیتیه که کنفدراتیف آوا کرنه و لحرما مدیای لروجاوای ایران ایرو و لسیگوشه سینورین ایران عراق و ترکیه ایرو جیانه. بسیکیتین جم کافکاسان داکتنه جارنا دوست بونه جارنا جی شرکرنه. ده سال 612 ده کنگی آسوران تک دبن ناوی وان بلاو دبه و پیشیل وان ودبه. ده زانین که ده سالین 585 بری زاینه ده لپر آوین قزل رماکه فریگیان تک دبن. دوی ناو بریده جناوا ماگان زانیاره که هسته بناو زردش دردکوه. دینداریه که بگرانی جه اخلاق پیکته آواده که. نه به تمامی دین نجی فلسفهیه. تاوی کج ریو رسم عبرانی جهه جی برانبر و دعالی باندور لحف کرنه. نخواستم وقتا امپراتور بابیلان نبوخدنزار گره اسرائیلیان ده سال 595 بری زاینه ده لبابیل اسیر گرتم باندورا زردش شبیه. شارستانیا یونان مدان ده سر پرسان را ده حسبینه و گرینگتر دبینه. ده دیروکا هردوت ده هری زیده بحثا مدان تکرن. ده سال 550 نهاند بری زاینه ده به ببختیه که نافخویی آخمنیم پرسی لتخت پیکاتنا سیاسی مدان رودنین. دامزرینری وان کریوس لقصر مدان مزن بویه. پرس و مد همان هفپار این دامزراندنا امپراتوریه جلورا بنافکرنا امپراتوریه وکه پرس بنافکرنه که کمه. امپراتوریا پرس مدان لدردورا 300 سالی جمصری حتی هندور هندستانه 515 بری زاینه فتح کرد. جسینور چینه حتی نیوگر آوا یونانه یکیتیا سیاسی هری برفره آدمه پیکانی. دابشی 22 ایالتان بو و به وی آوایی نیو دولتک آوا کرد. ده هن مجاران ده بکیره شهرستانی هات. بروکراسی سیستما پوسته ریم باش و ارتشک مزن آبحیبت آوا کرد. شهرستانی یونان گل کمان خوین چاندی جپرس و مدان گرتیه. دوی دمیده روشلات روژاوا با آوای کی دیار جهف جهبونه. هر دوجی گل کی باندوره لحف دکن. گل یونانی لقصرین پرسان وظیفه دارن و به هزاران جوانجی عسکرین بپرانن. جبرکو دولمندیه که مزن دانه هف و بقاسی 300 سالان سروری هرما اگه کرنه دا آستا خوستک و آرزوی ده یونانی وکه لحیه که دجبر هر روی وان لمدیایه. مینا آرمانجه که نتویی هر چاوی وان لپرسانه. هم دخوازن زورا پرسان آل سرخوا بشکینن هم جی دخوازن دولمندی وان زد بکن. خبر نینه کوکه هر کلی نو سکندر دل که هوله. جوی اتمسفری پارا خو گرتیه او پرورده تایبت آری سودیتیه. د فلسفه یونان ده جی نشانه تکوشینا به پرسگریکن ور زورداری را خویادکن. جخوا جالی میتولوژیک و گلکی دکوین بن تاثیره. با آوائه کی چاندا برخودانه چکرنه. ازمونین مدان لهمبری آسوران یونان جی لهمبری پرسان جرباندنه. زاروک چاندا یونان سکندر مکدونی امپراتوریا پرسان وکه قصرین جکاغز و هیکان پلخاند و او هزا خوشی جچاندا برخودانا به 100 سالان دگرد و نمازه جسنتزا روح آزاد این قبیلین مکدون و روحنیبونا فلسفی. 7. شارستانی و چاندا گریکو رومان. شارستانی و چاندا گریکو رومان به شاشیو که دسپیکا چاندا روژاوا تشیرو وکرن. لروژاوا انگو اوروپای چاندا که به وی رنگی و شارستانی درنکت که شارستانی و چاندا اوروپای وره حسباندن. سردما ناوین آخریستیانتی جیدناوه ده بویرین قومین شارستانی و چاندا چافکانی خو روشلاتا ناوراسته که به درنگی حتی 100 سالا پازمین پشتی زاین بار کرنه اوروپای. یا از حزکم بینم زمان اوه که چاوا دناوا دمکه دریجا بقاسی 15,000 سالان و مکانکی دیار ده چاندا که وکه خلکین زنجیرواری مینا چمکی مزن و سرکه هرکی اوروپای. خلکا گریکو رومن هرچی خاصی لسر اردنگاری اوروپای چه بوبه جی هر تشتی خوش میراسا پیوه گریدای گرتیه. پشتی 3 سالا شازمین وکه چاندا مادی و معنوی نوبونه که جدی و ندومداریک دوی پیواجوی ده چنه بیه. یا امو که نوبون دکارن بفکرن فلسفه که املویجی بی چاندا جبابیل، مصر، هیتیت، اورارت و مد و پرسان هاتیه گرتن نکارن بحزرن. افلاتون جی لخوا مکرته که جسالن 600 بری زاینه و ده سری ده سولون، پیساگور و تالس
زانرین یونان د سری د بابل به سالان ناوندن زانیاری ین روشلات گریانه او فکرین خو ین فلسفیک شکرنه. میتولوژیا یونان او رومای جی جبلی بنافکرنی وان جالی جوهری و ورسیونین چارمین و پنجمین این میتولوژیان سومر او هنکی جیین مصرینه. جخوا وکا چاندا مادی نولوتیک د سالین 4000 بری زاینه ده گشتی بو تواهی دورین اوروپای. چاندا مصر و سومر د سالین 2000 هزاری بری زاینه ده گشتیه. سنتزا د داویا سالین 2000 بری زاینه ده لنیفگر آوا یونان دست پیکر د سالین 1600 و 1200 بری زاینه ده پشتی جرباندن خویم پیشیج سالین 1000 بری زاینه و د سردما آنتیک ده برهمین خودان. هومروس و هسیدوس کسیم پیشینه کوویتین زمان. لنیفگر آوا ایتالیا جید سالین 1000 بری زاینه ده به اتروسکان میایه. د سالین 700 بری زاینه ده قرالتی او د سالین 500 بری زاینه ده به جمهوریت به انجام بو. به واژه 1000 سالی یا د سالین 500 بری زاینه او 500 پشتی زاینه ده خودی خصلتن گرینگن. پشتی اوروکه خلکین باجاران هنه که هجان مرو جوان را ببیجه اوروکا دویمینن. باجاربونا گریکو رومن به گمان دوار استاتیک ده قوناغه که گرینگه. چینایتی او شیوه وان این ریوبرینه ده همان وزنه ده نبجی به گل خصلتین خو بریا به هزاران سالان پیک هاتنه. همان مادی و معنوی ین وک بازرگانی، بازار، پره، الفابet، زانست، فلسفه، مورال و میتولوژی به هزاران سال بری پیک هاتبون. مرو دکاره بیجه او همو د ورسیونه که دویمین آگله کی گرین را در باز کرنه. لی مرو بی کل میراسی بفکره بیجه جبر خو زیل دانه و لهر دو نیفگر آوان جبن عرده درکتنه معنیدار نینه. دیروکا روژاوا دمک دریج مجاره کوک و رهان گیم و شاش فهم کریه. د دما پوست مدرنیته ده شروعین هین راستر تینه کرن. یک جخواسرین چاندا گرکو رومن اوه که رژیمین دولت ینوک قرالیت، جمهوریت، دموکراسی و امپراتوری لپی هف و دزک هف ده پیکانین. د دسپیک ده دموکراسی و قرالتی دزک هف ده بون. لی ده دمین داوی ده امپراتوری و جمهوریت دزک هف ده نه. بریا جهف ده کتنه وکا شواز شکل گرتنا داوی امپراتوری گرینگ بویه. مینا کو سیستما شهرستانی او چاندا هری برفره هر کسی همبز دکه او سیستما داوی یا کولداری پیکانی به. جخوا امپراتوریا رومای به حلوشین و گوهریه. به شهرستانی گرکو روم هره قوناغ که دمدریج آدیرو که پشتی دم خوی استویایی دید کد کریزه که کور او آسه. هلبرینا لگون خودسپیر جوتکاریه او لباجر جی خودسپیر پیشکاریه ریل بر همه که زیده ودکه. پربونا بر همه زیده بنگه ریخصنیا شواز دولتیه. د جوهر مسئله ده بر همه زیده بکدا بنانوزکه دخبته او دبه خودی قابلیت تیکل داره. پیشکش کرنا کده به شواز کولداری او بکارانی ناوی شوه یکی سرکیه. لسر وی شوهی یک دستداری دولتا جسیبری عسکری پولیتیک و ایدولوژیک پیکاتی ده آوا کرن. اف سیستم به باشاربون ردزک هفته پیش دکه به پیشکتنا پیشکاری ره کار دابشت که او پیش دبه او به وی آوای پیکاتنا زنجیره متابوم بازار پره بجیتینه. دوی خلکه ده یک دستداری بازرگانی دکه دوره او جبو دست سرکرنا بشکی برهم زیده درفت و امکانان ده. دنوا دولت یان دولتان ده جالی جوهری و دو یک دستاریان لسر دست سرکرنا برهم زیده یه بجوتکاری و پیشکاری چه به هر دچه شردکن او دکوه ناو پیشوازیه. او هر دو یک دستار پر بخطن زلال جهو جهه نبنجی جبو مروف کار به گلکی تکیلی و شرین عسکری و سیاسی جهو درخینه اف تگینه هر دو یک دستاران خودی رولکه کلیته. اموان هزام با آوائه که هشکبر دکارن وکه کلیکن یک دستار ام بازرگانی و جوتکاری بکن تیگین. اف هز کاکل آمورین لدورا باشر زیده دبن ان ایدولوژیک، پولیتیک و عسکری پکتینه. ام دکارن سیستما جواک یا یک پارهبونین چاندی ین مادی و معنوی پکته وکه شهرستانی بناو بکن. جبرکو کدا ته استثمار کرن به شوی کی سردس کولدار ته کنترل کرن دبکو معنادار به مرو جوان سیستما ربجه شهرستانیان کولدار. تواهی دیروکا شهرستانی ام دبینن رقابت او شر دناوا دو بندان دنه. یک جه یک دستارین شهرستانی دناوا خود دکن نمازج یک دستاری بازرگانی دناوا خود دکن یا دویمی جی تواهی هزین جواکه آنگو چین قبیله عشیر خلق پیشکار ین ناکوکیاوان به سیستم شهرستانی رهنه دکن. خوازای شهران هزا خواه جوان دو بندان دگره.
جبو سرکتن دوی چند مادی و معنوی تمی دناو رقابت و شرن زیده ده ورمشاندن. د دیروکا شهرستانیه ده reaksiyonên em ji wan re zincîrwarî dibêjin dest pê dikin pêktên. Ev pêvajoya ku me heta dema Greko-Romen bi kurtî ravekir, pêvajoya reaksiyona zincîrwarî ya bi krîze. Ji ber ku ji ber hin sedeman cotkarî û bazirganî li hin qadan qez dibin û têk diçin, krîz her li ser kar dimînin. Rewşa ba hewayê zêde hilberandin, şerên derve û hundir, koçberiyên derve û hundir, şêwazên berdar ên hilberandinê, rêxistinî û sîstemên jaliyê analîtîk ve pêşketî, diwarên askerî siyasî û îdeolojîk de sedemên krîzanin. Kilîkên yekdest ên naxwazin tune bibin û beşên wan ên zêdebûna para xwe ferz dikin, şer û pevçûna weke amûrên hilberandinê bikartînin. Ji ber ku ew yekdestên li ser aboriyê ne, ev yek bi vî awayî ye. Nexasim şaristanî û dewletên zêdetir li ser hîmê bazirganiyê rabûne, ji ber zêdebûna krîzên bazirganiyê tim û tim rê li ber şerve dikin. Şaristanî û dewletên li wan yekdestên cotkariyê serwerin û xwediyê şert û mercên birêk û pêk ên avdanî û bahewaya xweşin, zêdetir di nava aştî û aramiyê de ne, ji ber ku krîz tim û tim li ser kar nînin. Wexta ku em ji vê awirî ve li mijarê binêrin, em ê hîn baştir fêm bikin ka çima Misr, Hindistan û Çînê ji bilî hin serhildanên kolayan yê li hin herêm û bajaran pir kêm şerkirine. Bi giştî şaristaniyên bi koka xwe Mezopotamyayî timî belav dibin û şer dikin. Mirov vê yekê dikare ji têkiliya wan a zêde ya bi bazirganiyê fêm bike. Şaristaniyên El-Ubeyd, Uruk, Ur, Babil, Asur û Pers timî kolonî çêdikirin, belav dibûn û şer dikirin. Ev yek bi rola bazirganiyê re ya di pêvajoya hilbirandinê de ji nêz ve têkildar e. Şaristaniya Greko-Romen hem di dema Atînayê de di derya û erdê re hem jî bi pêşengiya Romayê timî di derya û erdê re di nava seferan û şer de bû. Ev yek jî ji ber giraniya bazirganiyê ya di dinya derya spî de bû. Bi vê nevê, giraniya bazirganiya di vê qadê de nedibû bahata piştgihkirin. Ji qonaxa avabûna şaristaniyê ve Mezopotamya her dergûşa cotkarî û bazirganiyê ye. Ji salên 600 berî zayînê ve li Roşilat Pers, li Rojava Grek û Romayî hem li herêmê xwe yê hilbirandinê û hem bazirganiyê yên sereke, hem jî hewcedariya wan bi cotkarî û bazirganiya Mezopotamyayê kir, ku li ser Mezopotamyayê şerên hezar salan bidin meşandin û ev hemû jî ji ber heman sedemanin. Bazirganiya Mezopotamyayê û bazirganî nebin, şaristanî nabe. Yan her du bi hev re, yan yekê bikeve yan jî wê her du hev di weznekê de bigirin. Yên bi serketine û bi bin ketine çêbûne. Mana di weznekê de demên her du jî bi ser neketine, ango demên tevket û tev rabû hînê dirêjtir ajotine. Eger em dîsa mînak bidin, El-Ubeyd û Uruk hem şerê hev kirine û hem jî di weznekê de mane. Beriya wê jî her duyan jî bi civaka Mezopotamya jore hem şer kirine û hem jî di weznekê de mane. Di navbera xanedaniyên Ur û Akad de şerên xeternak çêbûne. Weznek jî heye. Lê di dîrokê de dem hene Ur û Akad jî ji holê rabûne. Akad û gotiyan şerê hevtinekirinê meşandine û carnan ketine pêvajoyên weznekê. Babil û Asuran jî hem şer kirine û hem jî ketine weznekê. Bi tevahî Hûrî, Ango Hitit, Mitani, Kasit, Med û Urartu jî di navê de bi Babil û Asuran re şerên xeternak kirine û demên wan ên di weznekê de gelek caran çêbûne. Di navbera Misrî û Hitîtiyan de jî demên şer jî hebûn û dem di weznekê de jî man hebûn. Di encamê de hezar salan, salên 505 berî Zaynê û salên 605 piştî Zaynê, şerên Greko-Romen û Pers Sasaniyan qewmîn. Kilîkên hundir ên şaristaniyan û şer û aştiyên di navbera wan de bi vî awayîne. Wekî din kategoriyeke dina sereke heye, ew jî gel, qebîle, kole û bajarên ku dixwazin wan bi darê zorê bi desteserkirina bazirganî û koletiyê ango şaristaniyê ve girê bidin, lê berxwedan û serhildanên wan ên dawî lê nayên hene. Şaristanî ne bi tenê nirxê zêde yê kapîtalîzmê, sîstemeke koledar a xwînrêj, mêtinkar û işkencekar e ku li ser hîmê berhemê zêde yê 5-6-7 hezar salî rûniştiye.